Mwega sana mutegeri wa Meru TV mbitikiria kuwate ogeni ba mwanya gorobona ruwa ngikuretera nteto na njira indaja ntetero tumbete kutha twikuthuranira kuma ntere mwanya cia kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru gutigira kumba kuthirwa ukimenyera yonthe yetete na mbere ndene ya nthiguru yetu ngakurikanwa reni tariki 2 mweri ni jwa 5 mwaka 2025 na monanili wetu wa mathithio ulimwita Jacqueline Makena nani ukambita Njeri Wacheupe. Na tukiambiria nteto cietu gorobona ruwa ni ati nayo lori imwe kwirikana ni maguru 24 kana maguru 24 numbete kwithirwa ikirea break na gutamwerekera na arayombere kwithirwa igitiga muntu mwatete uturo bwawe na bangi kathumba barambo kwithirwa bagitiwa na ngurario bomba kwithirwa bakijuko na kumatuko sibitari nene ya Maua. Lori izi ire kwirikana yuka matente itobia guoka ni nombere kwithirwa kiringa nkabiki kathumba na ara kwirikana kinya nombere kwithirwa igita kana riretere mwerekera nombere kwithirwa kigwira bikibiki na kuri kinyanto bakwirikana batikumenyekana na ara bari. Lori izi ira igwitite kana kumite kuma ruterene igwitite rutero njune barabara nene ya gwita ruterero Kengo gicigo mbunge gya Centru kana kwa Igembe Centru na arantu bangi na ndibare batina ngurario betete na mbere kwithirwa bakie wanda ne hospitali ya Maua. No mariki wetu anataka kuma rutero rwa Igembe mukiri wa Nkonja ani na nteto utariria. Na tukirwa kana monaniri okona kumbira tukomba kutha tugichokera kiri ripoti hiyo na ndito gita na mbere ni ati nabo arigitani basukuru cia secondary nabo ni betete na mbere na kuthirwa bakirombwa kuithirwa bakirekera ana bara batirite mbeca cia cukuru na batigethirwa bakibenga na aria muntu bubu kwaritwe ni mubunge wa rutere rwa Central kana South Central Imenti no kirima ngushine igitarira gwetete nawe kwithirwa kya na ambassador na rombere kwithirwa kya na ambassador se mungana John Kuruki yangiri kana milioni 21 akiari netete na mbere na kwithirwa kiroma thirikari nene kwithirwa igitonyera na kuthiria gacagaca ira citete na mbere ruterene rwa Kiago na rantuko na ruko kumbete kwithirwa kuri na maandamano jama nene na antu gutumeria abakiveterano ira citete na mbere ruterene ru no mwandiki wetu wa nteto Patrick Wastela ari nacio tariria. Aritani ba cukuru cia secondary ni bethirite bakiurua kumamia matuka gita gaka kiria aciari bara bakethira bacereri kuria bici amuthirikari ni cereri kwithirete mbeca cia kithomo gia secondary gwa kagita gaka ariti uju kiri mutaratara jwa kurekeria mbacari kiri cukuru cia secondary gicigone giki gia Central Imenti ariarekeretie mung'ana jwa mbeca itikunyira ciringi milioni 21 kiri ma secondary ija gicigo giki wanalipa vibarua wale walifanya kazi huko. Kwa hivyo watu wengi kwa sababu wetu walifanya vibarua hawajalipwa, hawajapata pesa ya kuletea nyinyi kama wazazi, kwa sababu pending bills hajalipwa, many contractors walipe. And that's why I'm praying you, hizo pending bills they are going to be paid now. I understand the government has money and is going to pay pending bills. As the release capitation, please, ile pesa tunampatia wa leo, wekeni wanafunzi shule, msiwafukuse. Kwa sababu hii pesa itasukuma nyinyi wiki 2-3 hiyo capitation iwe imekuja. Na wazazi pia wawe wamejipanga, sababu sasa unaona wanatoka Easter, wamejipanga, wameleta pesa. Maombi yangu kirima nethirite agiciugurira gacagaca na mpange iria cithirite cigita na mbere gatigati katharakanithi na gicigo mbunge kiawa gia Central Imenti. Criminated against that law for the forces of police, for the forces of the government, which are supposed to enforce that constitutional tenets are not being enforced. I don't know through whose order, but we're in that kind of a problem, and we are asking our people at least to be reasonable when protecting their own properties. Abubu bujite uriria kwithirite kuri na maandamano ya manene ntere cia Kiagu ito ari umwe gwaka sindio sindio turakagirwa mwezi mwagi ambingaruni tukimiakago asabsu barambire kuri kuma Tharaka County bakomba kuri barejire bauga beja beta foreman wetu baraniria foreman bakuria kwaraniria foreman kuri mukuru mweta kwanto anje jana arambire kuja auga sindio je aki Tharaka County ne bati okuro igatagwa ko Meru County ukariru ntu anjana rejira gwata sino ntu twari tukorogera makingi agwata makingi wakura
Antara atrombo kurre wenka awake wate ku muthakara jano jaka ngwati okura shindi ro tharaka ingereje mugwati okura shindi foreman atwirisa gutina thena kwa bakwa mukura shindi isa ngwati no kamata chuma ja kwambe kirenga foreman tunyerekete mono foreman arambire kumugwati kubakara chuma ja na wa twaga nyambe se tutarwa ira tabati kurwa no ntungu gikwinyanga namenye bou na arua shenyo ira darirwe ishokwe emergency Kethira tu itwa kanya to ngamira to rutagwiri ono ntindene ya kya gondiere kya udene sublocation namenye bou na arua shenyo ira darirwe ishokwe emergency kethira tu itwa kanya to ngamira to rutagwiri ono ntindene ya kya gondiere kya udene sublocation. Kenya ningeongea ni kwamba sisi tunafinyiliwa kama wakazi wa Kaudhene kwa sababu tunaambiwa kwamba mahali tunapoishi ni mahali kwa mpaka ambapo hakuna maendeleo yanapaswa kudhibitishwa. Tunaambiwa na restricted area hakuna maendeleo yanapaswa kufanywa, lakini Tharaka Nithi wanafanya maendeleo. Kwani restricted area iko Meru peke yake? Magarire ndetandethira kicendi gikurirwe ndauria gitumi gya okurwa ri niki ndaigua baugire nika kitinde Meru county kindene Tharaka Mangoshini nto kyambere no national nikauria tiri kanto anja akorokete kere Mangoshini nikauria tiri kambori muhimu nani getonga murugara akomba nto bakontambogeje kama teduri yora mama zuri baba tutetera baba bakontambogeje anto bao ikotore. Kwa hivyo tunaomba hivi, hata kama serikali ya kwetu itashindwa kudhibitisha hii shinda, tunaomba kitu moja, president akuje yeye mwenyewe asolve hii shinda tujue mpaka uko wapi. Romba ria kwandenda Meru county ikaja county ringi weta na icioro ithira mwanka ukero welcome weta bwembu kethira welcome imbige kuria kingi aja inkoromba thirikari Ruto ikire mwanka jou lekenda thine turaga yomba kuthira kuma gicigo mbunge gia Central Imenti ngikwinyiria ntotori twane Patrick Wastera. Na tugitigana na ripoti ya Wastela na ndito kwamba kwitha tugichokera mwanka ruterene rwa Tharaka kana Chuka igamba ng'ombe na arana bo akariba wandi ya Chuka igamba ng'ombe nibethirite bagichumire na kumenyeria bunene mubunge wa no Patrick Munene nikiraba kuwa ati nethiritwe akibatenga kimaendeleo na kinyana kwita na mbere kwithirwa hakiringa siasa cia mpatho na cia kuthura na ntuntereu bakiaria kariba bani betete na mbere na kuga ati tagarira mubunge juro kuga ati igamba ng'ombe niribatere kwithirwa rikimenya na kwirungamira kibwayo nonto bwa kwathulantu na kinya kwithirwa kiathura nantu gukimenyekana ati antu baba ingi bara bakaraga wandi nezi bethero bakiaria lugha ya Kitharaka nibetete na mbere na kwithirwa bakiona ndi untu bubu bukethirwa bugitigira nturezi ya Chuka ikomba kwithirwa gitiwa yongwa na kethirwa gitigirwa na nyuma kimaendeleo nguruki akariba bani betete na mbere na ndi na kwithirwa bakiromba mubunge ojo wao kwithirwa hakiritaniria ngugi na mubunge wa Ekurunde ni akaunti ya Tharaka Nithi no Susan Mwindu nikenda bomba kwithirwa bagitigira kinyabo bakwithirwa bakihawa mbeca iria ya wantu bara bakaraga guntu gukumo kana ira cijekene na kimonimoni ya hardship allowances nikenda kinyabo bomba kwithirwa bagita na mbere na gwitethia ni baugite mathina ja maingi ira bethera baikurukira ndene ya ntureu ni yatumite kana ni yabatere gutuma thirikari ikomba kwithirwa kibategera na ritho mwanya no mwandiki wetu wanteto kumaruterero murimi wa mbogo ari na chotariria. Kariba wandi egamba ng'ombe rarindenia gicigo mbunge gia Chuka egamba ng'ombe ibebumirite na guchokera mubunge wa Ekurunde ni akaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi wa Mwindu nkatho inene nontu bwa kuonekana akithetera nterinu gwatwikithia hardship area ndeni ya mbunge nene ya Kenya. Njokia nkatho muno kiri Susan women rep wetu nontu bwa kurugamana ati athetera mantu ma hardship miario rera rirwe goro ni mumbunge wage Ekuru Susan Ngugi Mwindu ira miario ya bata muno kwi mwarimu kana kwi civil servant wonthe mama county na ruthite untu bwega muno nondu bwa gwaka igamba ng'ombe na twi mama mboga tunambo support 100% tukiuga kana endelee kwaririria ende Chuchani araririe wega muno auga mantu ma andikiki yonekane aga ndagawe upingwa na muthuro munene bakionekana kumutharikira mubunge wago Patrick Munene nontu bwa kurega kwibumiria na kugwata Susan mbaru ndeni ya mbunge nene ya Kenya ara ende baugite boka barigere we gwibathurire mubunge ndeni ya gicigo mbunge giki kira tukuria atiri ka tutena MP uromba kurugamana ati kana kathire bu wewe tutienwe tucherie mwana ungi uroga tubetagira nikenda aomba kurugamana ntu begamba ng'ombe
Kiuga cukuru Chegamba Ng'ombe chiri karibu kuthira nontu arimu bayaga bona gutire na handship bakaromba transfer bakathi cukuru chingi ira china handship. Arimu bakathama agakathwa neno bakaringa na ara mutonga bakarukira ntura yago nontu bwa handship no kaigwa handship ino twiriogo wananage Gamba Ng'ombe gutiegwa kwina thina ya arimu nontu kabathamaga bakathiara Tharaka Rugongo rurara babangi bakathiara mbere nontu ana arimu bakabathamaga mwana waku athoma kana aciari betu kana aruaye kana araia barenda go kuthina handship iri ana betu batiko na arimu bakwathomithia withio kethera cukuru ira arimu baire bathatu muntu ariruta mbeca wena kanyamu akairwo na handship ari bara batena kanyamu bathamithwa bagatura micie bagatura na twana twiri tuthatu au cukuru na nio ningwa no kumenya ndare mwarimu ncwete handship yenu yaura mbweri kunenkero kirage yakwa nontu uditaya wakwa watayo komberaga nkona na ntionete Ara ende baugite mubunge wago atikuona bubwago atia Susan kuruira handship ye Gamba Ng'ombe ende wekira kuruana kiko gaukania gishingo mbunge geke maita mairi Patrick kamenyerie gaku tumenyeretie iko gautima guga twathuranwe na chuka tio turi Gamba Ng'ombe iko kamenyeria kara umenyeretie no ndubo tumena koro tugithete ata utumenete ona twagaukanwa Gamba Ng'ombe gagatigwo gacigiri kanini na utigwo tukigana bura tumba kunenkerwa handship kogwa nganganite butu takinenkerwa nonturera kuga tugaukanwe na tubati kunenkerwa nontu antu baingi gatukanyia na tutinenkerwa gago twathura na nikenda ona twathura tugatuika antu bakai tutinenkerwa handship ira Susan ya kurwanio ona kenda gutengenga Gamba Ng'ombe niria kuga cuketwike turaipu na Gamba Ng'ombe ri toretwa cuka Gamba Ng'ombe gakwithwa gitengaga mutharaka na hakuna mtu guti mtu achagurire akiuga ndienda guciarwa Tharaka kana ndienda guciarwa cuka gutigatuike mutharaka wa Gamba Ng'ombe kakumenwa kakwonwa atakwati na bata watweka nwanga gukagaukanwa gatugaukanwa ikene igwo tuthurite munene wa ithomo bato oithagirwa tugigwita munene wa ithomo ende nagwe kithomo giaku no kwenda kwinyangia ende bukugaukania bwatwika nwanagu bande gorore kathwanaga gakurare kiruta mbitwana na kiripato na kumwira bo batikwenda kugaukanwa gikabira ende na gwatane na Susan bathetere giuntu kirage gutethia mukari wa chuka ya Gamba Ng'ombe tio tumenithagia na tubachuka tio turi Gamba Ng'ombe itwendete ntu bachuka wewe gitumenaga choka chuka unenkere John Mbabu gitigike KMP no agawatithania utie bonge tukwenda ukwira 27 akiaragirwo riro kuwa tukathurana na chuka wanatakinyanga ndene ya Gamba Ng'ombe no ntoyu mundu wetu neta yerenge imenunkagira nyuma ibuto kwenda kumwira ugu itukuga atiri MP wetu Patrick munene bagwatanire na Susan kana bare akwatana na Susan no tututhiete kuthurana tukathura bakagwatanira nikenda Gamba Ng'ombe riumba gutetheka turirwo mumbunge wa chuka Gamba Ng'ombe arega guturaithana ritho riega ona ti twakinya 2027 tukamuraithana riri kegie kuringana na bora warubite aga bayo munde tuguta 27 tutie nawe no angokona tokone ukaunga Susan mukono tokona handship kiripotera Meru TV nde Gamba Ng'ombe beta murimi wa Mbogo. Na tugitigana na ripoti tukethera tukithira muthigu kairi mwanka ruterene rwa Igembe tugicokera ripoti ra tukaretwe kuthomera ukabere ati nayo lori imwe kuma rutere rwa Igembe ni ira kurikana ni maguru 25 kana 24 no mbere kwithirwa kirega mburiki na kwithirwa gitamuherekera na ryo mbere kwithirwa kiringa ngabi kibiki Kathumba na kinya kwithirwa gitiga muntu umwe ateto turo bwawe na bangi Kathumba bomba kwithirwa bagitiwa na nguraru bara bajukirwe na kumatuko sibitari nene ya Maua lori izi ira yikwirikana yukamatite into bya guoka no mbere kwithirwa igita na mbere na kwithirwa igita muherekera na yomba kwithirwa ikiwa na aregwire niko kwirikana kuri antu nyabati kumenyekana nara bari tukiupatimba kwithirwa bari gatigatika lori izi antu baba nabo bombere kwithirwa kana lori izi ire gwitite kuma ruterene ronjune gitumira barabara nene ya gwita rutere rwa Kenguru rutere rwa gicigo mbunge kya Centrimenti no antara mutino jojo mbere kwithirwa juge karikana mwandiki wetu wanteto kuma rutere ru mukiri wa Nkunja no mbere kwithirwa gikinya Antonio na turetera ripoti izi
na mathaa ya oro indi mutino ya barabara ni yuthithikite Ntere Senjoune Market ara lori kana kanta yukamatite matirio cia woka irio mbao na bingi nitete mbreki na yomba kwetherekerwa mtomo wau na utiera bangi wetu tairo turobo sibitari kiri sibitari ya Nyambene level 5 ara lori ekumite Ntere Semail 3 farm monka kiotene na yanjeri kuitokera mbreki kuma farm na ukinya thokone ya Njoune niria ikondorerie bikibiki yukamatite ndereva na video mwe accident ya karika madana da genda mil ko lori ye kamatete construction materials ndero yumeta Nairobi etete Garibatula ko ye lusi kunga na boba ndele soa ke tambureki ye matoki saiti kurga bampwera ese manena manto bikibiki na bange bokarinte ba o mono karinte kurga na barende no mono karinte no kara bikibiki go barike kuringwa andrebo lori akumia kwa hospitali lori yokari na antu bathatu askari tanboy na ndrebo yo uo mindreba akino endo hospitali tanboy area na askari area kibana bo ba kuringi kubaende ukari bikino ma kurikyo oito ukwa na ukonde wako muri wayo kwendwa mochari kwa kuringi moto na inya muno makanya tutegemea mu tambua no ndo kuringa bora kuringi kiongo tutegemea kuma yanu manto mbo karikadua re kato ibwa kuna accident ya lori yuthirire mbreku mafamu ye na mai matuki sana mwanga ya itukaya wanjounia na bura bura monga tha ito tomba kwelesa tuani antu bana bau bakwa lakini to confirmite kuno mo kwira wau na bangi bai ku sibitare kwenyewe ikwa into bia bianda bitorete riu kiria kuyiriba ne bakwa lori ne ukamatete urito kithumba na untobo ne bobomba kwethera bwetu makinya lori ya semwerekera ata ni yaka matete excess urikana fremusi yekuo na chip bodies yekuo ni ukamatete na inya muno bonge mwenzangu wa Pedro be careful aba ku load ya ngari kamata the right weight kenda yomba ko in case of an accident kana nini kenda bomba kuomba kinyao me control kwenda kuira public batu ni ati kinya mandereva yetu yana makosa nonto yokamati the excess mbao na antu begwo na lori ye kuleta thina nyingi muno dene enture yetu ndenda kuira mandereva bare yokamata excessively nonto excess ino leta thina ngari tikiwa ikimbo kinya nara wetite burapo ngenda gwa ni ati gwangwa wete ngari no kamatite gas cylinders na ni nyingi muno na itu gas cylinders ke explode somba kuform accident ene saiti na watu le mundu mwana mbele ni kwa dunia watu enwe na itu kula numbers biteken to hospital tutomba wesa police tumenya uma ibana baketha bareo kana ibana bomba gwe riu ende mandereba ne bakuru kwetha bakimenyera barabara ne kaitakara barekwo na kinya kuthoma sense barabara kenda kwebana na mitino mandereba yakumatite na inya baya kirangare ke wangu gere batite na bakolela sia sign ya sinjirene kithane antu na mutero moko munene wanaenda pole pole kithela ikireta thina saiti umete kura break cia thina pa park umawe cio oranga bakendelea safari kwa no kwira drivers barabara ene na kinya ire ingi Pedro be careful nonto maisha yo na kinya ya antu bangi yari very important na bila to kwenda kwa ni atire antu beto le njirene ito menyara barabara na inya barabara angi babikibiki le stage ito menyara na tolela si barabara Kiripotera Meru TV kuma Njoune Gembe Central Beta Mukiri Onkunja na kinya tuturi Meru TV tugatana mbere na kuwa polisi yetu kiri family ya mturombere kwithirwa hagita uturo bwawe na tukawa mwathani tunambere na kubaboreria na kinya kwa barabangi baringangirwe kwithirwa bakibua na mpue tukabendera kuorua gukuthongi na tugitana mbere na nteto cietu ni ati nacio siasa ni citite na mbere na kwithirwa ikigwata mwanki wa ndine ya Kirua nari nara hantu mwanya baraba kuromba ite bakumbite kwithirwa bagichumiria mathikoni za moja raja ukare antu amuko kumenyekana ya Kiringo wa ndine ya Kirua nari gicigo mbunge kia Bure na bethira bakiringira ndebe muno kiri kithurano gia tete kia 2027 ona kinya antu barana bakwenda gite kia mbunge wa Rutereru kinya batombe kwithirwa bagitigiro na nyuma ibatiumiririe na kwithirwa bakiringira ndebe na njira ya mwanya okagitene kau nabo hakariba Rutereru baciumiritie na kwithirwa bakiromba mbunge wa Mugambire Ndikire kwithirwa akibathithirie barabara inyingi ithukangite Ntere neu bakiuga nicikwithirwa ikibathina kuitira barabara neu mwandiki wetu wa ndeto kuma Rutereru mwende wa Liboni ari nacio tariria
ni mathikone ya Eric Kome John Nora ni mwana wa Sabusibo wa Nari sublocation John Marete na siasa kathumba na baraba kurwira giteke MCA wa ndini akirwa Nari bacemanĩtie bakigeria kwariria mwingi yakonia siasa iyi kinya nyuma ya kanisa kureana na untubu. Mheshimiwa Marogoso atema ate siasa ene no tugiteke na mwene na we ale maendeleo tena jo na ndugu itikuraja alinjirene nejete na jala jonde jale mete Mheshimiwa Maragaza ningatene na jonde jala kinyamuthia awange mbuge ojora twerwa tutisiasene lakini kinyandi kinyanganyiro na 2027 mwathani abotharime na ndeno tutukanirwo kwaria siasa tukurete terambirambi indi kampenya na notice yake mbuge 2027 tutakuwa hapo hivi notice ndaringa siasa. Thank you very much. Na tigareria nkundi mwa 2022 na nkundi nchwete na ndabekerete gitare ubekira na ndeo tumakosa jareo lakini geteke MCA kina mwene Murungu amutharima karanga mbuge nani no tuinyani meo tutura wita ko thirikari me karenda thugumanda uga nkenda kwanda kitari ndakura na ndirigwa ndakura inyani ndumba guteithia nanya uyu MCA no babangene ana muno batukumenya mantu na wende vendi mwangi noro kurwira giteke mbunge wa Bore ari wanthaka imbethene cia ciana kiona kikio tongoria mugongo na ni batere kuwatwa mbarubura kwagerete na ndi na arua ni ntuko ya kureta pore chiakwa nonto ibotaukiri na poleni sana utege ntoke ki murimu ya gikukia utekona nyumba unetigeria unindi yuga atere nonto ntekwejete mantu jau kanda igwa kiao nonto maburu itubweri kuthithia no ate kana na atea na bochi atira muno bwije ndaka icho ciona kuraja nonto icho igwete bioneki nguthome Joeli ijere 28 ndaka icho ciona ai nonto chieri kirundu abatonya bakona mantu na mitwe bakona mantu nae kuona na mitwe ikogwata kione muthako u atarari na kioneki murume kioneki kiu gikaurira ndi uni nguromba inyanda ga ungi nteaga miuko emikai ya simiti kwambiria ngugiriko 2027 uni ni nguromba ngugi ya MP wa Bure isa sawa nonto maburu ndakate chutie na kioneki ngwega nawe mwitikiri noro gutumine mbunge wa Bore rendekiri mugambi akiaria mantu yakonie mbunge uyu bawandi akirwa nari nabo batetinyu makiri omutuma na mantu kathumba yaraba kwenda mbunge uyu wa Bore abaingiria uni ntiaria siasa buru mheshimiwa twariria we bwana Marete nwije ena mathiko jaire na arua janko na anti aringithiro ari aja no tunendete family iji na imuchoro family iji kwa aringi kutho aria muna bautwi kiranka uga cha uria murwanja turombere na kinya uimu yuthi wariria bwega auga tukaria muno e kama video jagite ate jarie kiranka aromba antu betu banari diromba tuijamwe tugetana rua muno na onde mtu moria mpenda kurua bioria no tujadai antu baingi bondingira thimu na bembura ya bioria bembura ya barabara wina manara no nture atwena munenere ikaria atia ndenda kuromba rira tugetana atongeria betu na ntubo opinion banari location twejenia mo tuthianire tebone turanie bioria na tuchokanirie na ni mheshimiwa mwire ngari cietu naro cieta gwakirwo no ntubo kwaganje batumira mauta maingi no ntubo kwagai njira na nde urore agwe gutwira mantu jau chongwa imwitikiri njira cietu ciatwa guthuka inyo tweta tutigwitika na ndeke dia gokugwa ni mutiaza ngagwata kameme twerana gote kutukarithia tukikuga kanisa ikarunga manari nama tutekwenda kwaragia urantu bakwaragia ngungu kanisa izame ukwe kiria ni uba ya njira cietu tutekuona gwitira na nyake dia twakirwa tukauga no ndo twakiruka kirwa njira tutigite kiripotera Meru TV kuma Bore mbeta wa mwende walaiboni na tugitigana na ripoti yu ya mwende kuma rutero Bore na tugacoka ruterene rwa Centrimenti na re mubunge wa rutero rwa Centrimenti no Kirimangushine
Tukena arua nombite kwithirwa akiguna arito na kinya macukuru kathumba ya rutere rurwawe na rombite kwithirwa akiana mbasari cia mugana yo milioni 21 nikenda bakwithirwa agitongeria arito baba baweta na mbere na mathomo jao akiarie mubungo uju netete na mbere kinya kwithirwa netete na mbere kwithirwa akithetera ndiunga ya tongere ba Meru igitare bombe kwithirwa bakithithia ndiunga kirigaro ya mutongere wa mugongo Rais William Ruto na aragwite ati ndiunga iji ikemba kwithirwa kireta mautethio kathumba kiria Meru na bakomba kwithirwa bakigunika na njira mwanya mwanya. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma ari na Nteto utariria. Nawe mujumbe wa Central Imenti Kirimangoshine na gunete chukuru chiawe na mbeta chia mbasari iria ni nkurukie milioni 21 nikenda kithomo gikethera gigita na mbere ura kibaterie imbasari tukundispacha kachikenda ithingata aritobetu school baba chokere kuma Monday nonto ibuji baraba inge bachokere batina mbecha na thirikari iterekerete capitation tona ndi antu aritobe kwingwa school ne ari nonto ba capitation iterekeretwe katubanenkere itwe nacho chete igwataire school capitation thirikari kinya kuleta and at the same time tuchurie what we are doing about performance and education in the constituency. We have agreed with the teachers tutirimantariki dhate mwezi wa 5 na machamani ya school turanie na tuone answer kenda tutatwina performance njega mwezi wa alisoti kiumririka umira December January next year. Nkuruki mujumbe ujo noritie mwingi jo gicigo mbunge kiawe kumera na wingi kirikaro bya mwingi kiumia twitite nikenda bakethera bagita uge bwao kiri kigina ke NGCDF kwina public participation ya constitution amendment or something to do with CDF na mantu yangi ya ketha leo kuma Monday mwanka Jumatano na iketha chinde ne constituencies na nandi tukuromba bonde baraba kwenda kuita maoni yao mwanya peje ba constituency ji aja na peje mtu ita maoni yawe aita maoni yawe agashianira kende tuwe kama maoni yao yonde jaga kama tuko ya Ramisi chegwe kamunde chegwe kamunde ya nenkero antu badirikali baraba kama tabike Nairobi kenda beta kuuga kana benda beta kuonania ule public ya gitano ntuko iji things are expensive in Kenya kinyago perform anything. You know, we have so many bodies, especially independent bodies. And the public participation is an expensive thing. Lakini nontuka tiba na yugete, we must follow it. Twala kudingata, madalena ndebo kudidia, yakigwa kwa 14, jaya cancelled. Bobwe bakenda bwe 10 Kirimangoshine mujumbe ujo na taterete ndiunga tongeria ba Meru barathithite Nairobi garune ya President William Ruto iria kuge kethre kireta witina mbere bunene aja county ya Meru kwari na muchamani State House tuko ya Ramisi ya Jumaine president na tweetite nontona ndi ni gikarira budget ikuthithwa ndene Kenya antu betu tugeragie ni kwereano nontu kutenjirenge president noe wina kigina kionde noe wina wallet ira yumba kutukuria maendeleo ndene Kenya twetire tuli ajumbe na tugwete tuli ajumbe muno especially ruterene rwakwa muntu etire na mantu jaria thaibu kulikana jaria twandikite ra twali kwa deputy president ni blueprint ra twikitie development ndene constituency kwou critics baraba go criticize ya trip yetu gwita na aria na bau bangi twale agwita bangi bageta twale agwita development cietu igeta na bangi baraba kagira na ibuji ugatega most of the time president atendaga governor MCAs na elected members na nugo twiri gukara lakini batu no tutale kuma lea kura sharingiro tutale tugwita tugwate na account it was necessary for us to go on that day and I can say that things went on well na twatega mantu jetu jonde jaraje kirinde ne budget ana yinja centralment to dispute tu tureja ingania no gwitia thoko gwitia stima nga gwitia mbi bibyo ndema bireja imaliene mukiria son chia clarified tetu inde tuleau na linda sponde baleau that mtu nakomnya boundary chia na uko na boundary chia ngugishi yawe so to me that trip was necessary na ntu bakurene nikino Jumatano muchono yo country yo leaders kutari jutari necessary no tunya tulingita katuliripitio ira twalitie ajuma ine kyo gatumire etuko tumechomana yoleo ndi president ugakeja kuona ntu Meru aga camp Meru athithia big tent leaders betwe pa ventilate the issues that was necessary. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam.
Na tukitigana na ripoti yu ya Jeff Wagituma na tukathiora muthigo mwanka ruterene rungi nara nakio gikundi kimwe kia antu bari na mawathe kira gikumenyekana ya Muthambi Disabled Group nakio tukwena ruwa nikirikitie kugunika nara bethiritwe bakia wa mburi 12 nikenda bomba gwita kwithirwa bakirithia mburi ici ciumanitie na mubunge wa Ekuru ndene akaunti ya Tharaka Nithi no Susan Mwidu na araugite ni bwega kwithirwa antu ya baba bagitetheru na into ya bibi na ara lengo yawe ya kwaja na mburi ici ni kwithirwa agiukiria gikundi giki na kinya kubatetheria bomba kwithirwa bagiciukiria kiuchumi na kinya gukiria miturire yao akiaria kiathoni giki Susan netete na mbere na kwithirwa akicokia ngatho muno kiri gikundi giki na kuwa ni gikurita ngugi njega na ara nande arombete kinya ikundi bira bingi mwanya mwanya biombe kwithirwa bikiyukia example na ikundi giki na bombe kwithirwa kinya bo bagiciukiria kimiturire yao kuruki netete na mbere na kwithirwa akiwa ni bwega kwaya na kintu ya kiki kikomba gutura antu akwa antu besa bomba kwithirwa bakiayana na no ireke kinye kubatethia indi murandi ta juju ja kwaja na mburi ikomba kwithirwa ikibatetheria na bone fainda inene nkuruki kagita kanyumene no mwandiki wetu ndeto kumaruterera umurimi wa mbogo ari nacio tariria ikundi mwanya mwanya ndeni ya gicigo mbunge kia Maraibi gunikite na mbeca cia ngafu kuma kiri mubunge wa Mwekuru Susan Ngugi wa Mwindu ararukirirwa gacaitere araukire kiri gikundi kia Mwago Self Help Group na gukinenkera ngiri 110 cia kugura mburi cieria kundi ni getawa Mwago Self Help Group aratobaretera ngiri 110 hakuthiagua arathi wandiaganga na kunenkera gikundi kia Mbelundasi ciringi ngiri 120 cia Tibu Banking gikundi kia Imanjo ndeni ya Magutuni ngiri 130 cia kugura nguku na kurikiria ndeni ya Wandia Muthambi arathaganire gikundi kia Muthambi Disabled Group mburi cia iria ira baragurire na mbeca ino cia ngafu kwa inya wangai-ini turagurira mburi na twajiona na twabanga riu ntu mburi ira twonete ntu mbeca ciari nini twonete ngiri 10 yari mburi ngiri 110 na mburi yo turonia ni mburi twero nturagurie rigu tubangite kugana muntu umwe kimburi twero akalungamira ntu bara tu ntu 6 ya 6 muntu ora kagwata mburi daino aka ntu bangi baile nyuma oguya jiala kapalika akanenkera umwe kaya jiala kadenge aige kakendwa ni ngurupu kacokie ngurupu kenda tukogera gitibo banking yetu akiaria Susan augite gikundi giki kia antu disabled gikuonania ngerekano embega kiri ikundi bira bingi ndeni akaunti no ntu babatagania mbeca ira banenkere ekendiaria muno nati antu bara bagwetwa antu bena mawathe antu baingi antu bakutharau kabisa bakibeta people living with disabilities antu baba with people living with disabilities emde bakoni kundi bionde bia Tharaka Nithi ngerekano embega ati inawezekana wagura mburi quality Nebono tukinya bako diba ura to body quality onda abwirire ukethura mbesi tigana cia omuntu agura mburi bagura to body quality ibano tukinya bwangwataniro enwira bwenio akomwa kwa mano to mbesi tigana omuntu kaburi ka grade bora to body to grade na bwatani Susan akiuga kwina gitumi gia ikundi bingi kuthingata ngerekano eno no ntu gukinyithia thaino na nenkerete nkuruki ya ikundi 300 mbeca na karibu ikundi 30 iboga kibiruthite bura biaugite Ango ikundi bionde bia tunenkerete mbeca thaino Tharaka Nithi tunenkerete mbeca ikundi nkuruki ya 300 ikundi lakini bila biruthite bura tuugire ni ikundi less than 30 Tigabia Tibu Banking Tibu Banking tibia kuthingatia muno ngoka tukurida kauta kibia twanenkirete bamwe bagura ithi kwe bari bakugura incubator kwe bari bakugura nguku tende kundi bia tunenkirete mbeca bia kugura nguku tutagie tona ni kundi 18 utino kimwe kigurite nguku Ndi arutite mbito kiri ikundi bira bingi wanabyo kurutha bura birombete mbeca bikiugaga ibu bikarutha kemde kundi kia Muthambi Disability Group mara Muthambi won iba thomengerekano bamenyi nawezekana oka kama iria ya kwimde inyekeria tu kanto bare chapati bako ngiri muchinko tora inyekeria tu kama mpempe na mbosho atui kama mpempe na mbosho mburi yakwiciare wamwe wakera kiumya gaseba siringirana kana wakera ntugo gaseba siringi wakera kiumya 300 mwari okethira ose mbesa ciaku uthio ore nyama ore motu ore maguta na ikwaye na mboga na bakere na mburi tiwe koe ekoro antoba amemba boga kaba mbesa cia ngurubu mbo kaba mbesa bogora mbori kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Maraibi ta murimi wa mbogo
Ibwega sana murimi wa mbogo na ntuba kuturetera ripoti yo kumarutererura rwa Tharaka na nande tugita na mbere ni ati nayo division ya Igoki ntuku ya Narua ni bombete kwithira bakigunika na ACC Omweru nara ne bobo bombete kwithira bwikarika nyuma ya ndo gatigati ni gatongeria na mugongo juju jwa Igoki thirito igita na mbere akiaria ura wari gavana wa Meru Kiraitu Murungi netete na mbere na kwithira akiona ni gikeno kiao gikinene nyuma ya kiroto giki gukinyanira nara kinyombete kwithira gitariria nara aumenie na ndo iji kimtubu ni botumite kana bukomba kwithira bukireta atongeri ba South Imenti amwe batongeretwe ni mubunge wa Ruteru no Shadrack Mwiti seneta wa Meru Kathuri Murungi o hamwe na county commissioner wa county ya Meru nwe Jacob Ouma no mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagutuma na kumbete gikinya kiathone kiki na turetera ripoti hiyo. Na wore wari gavana wa Bairi wa kaunti ya Meru na atariritie mathine thirite agikurukira guchwa division ya Igoki na bo ni nyuma yayo kwejano na kanywa itikirige yukuria Kenya Gazette ora kubatere gisheria na division yo ya nirwe no to ya no Kameme gutuno yandiki itari mathabu na thirikari kona the next struggle era ambiriria ni gutonye Igoki iwi announce to president yuma Kenya yandikwa na Kenya Gazette nani mwenye serikali ikiingia ya mwekora ameutonya nyumba ile ya kuonwa ile ku na manto yangi tukangangana for quite a number of times miaka thatu ine thira Igoki Gazette ni ara kinya atariritie uria tongeria bethire bakimumenyithania na akari aja South Imenti andi kura ingi kuja Mwiti na Kathuri na tongeria bangi bakuwatana watu Kiraitu ingirite mbere nkwene te kone district nego kirete kone division sasa kwa shaduka kusaidi nkwene district itione kanite watanya dao jwa kura no itione kana nda betikia alafu ndata atongeria we Igoki okadenu bugana leo na bange bakai na benya bambira division ya Igoki itetangazi iwajwa kule Igoki yaurire tengiona Igoki na tote tore anarua tutengiona division ithatu turengiona ijire bwana Kiraitu angrind with us re tare twamuremire twe na Dr. Shadrack na Makasi toko murema bwega iretekanirira na atwe na andika baruwe wandikire kinywekelo wate muskumotro twamuskumire atenge andika baruwe president bunge kuma kire atongeria baba Igoki eteje tani onto ba muntu umwe Igoki eje tanalire 2017 bwana former governor wetu Kiraitu nejire baina former county commissioner Nyawanga ba announce Igoki kou it is on the basis kana ne onto bwa Kiraitu ko goringa endro ya Igoki tureana Arua Kiraikwa yokiarire anenkera my good brother we are working together bwana Kathuri Murungi kethera South Imenti yagitro na kauna Igoki tende gwithwari rombo ya ndu wetu kuona Igoki ntuku imwe kinyeka sub county one day one time Igoki ekaga sub county na Igoki in the very near future iketherwa nonto numbers cia Igoki ni nyingi iketherwa ena ward yayo na twene MCA wa Igoki aja bari tejaja muthenya jwa Narua riria Igoki division ikureterie ACC Omweru nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagituma
Na tugitigana na ripoti yu ya Jeff Wagituma tugacoka uringi rutere no Tharaka Nithi County nara nabo ariti ngugi ba thirikari kuma rutere ru Tharaka Nithi County muno baraba umite gicigo mbunge kia Igamba Ng'ombe nabo ni betete na mbere na kwithirwa bagicokia baraba Igamba Ng'ombe kana muno gicigo mbunge kia Tharaka nabo ni betete na mbere na kwithirwa bagicokia nkatho akiri mbunge wa Ekuru rutere ru no Susan Mwindu nikiraba kuwa na kuonekana kwithirwa agichumiria na gwita na mbere kwithirwa akibathetera nikenda bomba kwithirwa bakiona mbeca cia ntubura mwete guntu guku mukana ira yikene ya handship allowance ntubura bakuwa batona boikarika akairi ni betete na mbere na kuwa gikurikanwa gicigo mbunge kia Tharaka ni amwe kana ni kimwe kia ntere ira njumu o amwe na kinyaru ntere imwe cia Chuka Igamba Ng'ombe na kinya ntere cia Mara na rana ndi betete na mbere na kuuria thirikari yombe kwithirwa igikira rwari ruru Susan arombere kwithirwa agikia mbungene no ntubo bakarita kariba ntere ni bethero baikurukira Kinyamara gikinene ni betete na mbere na kwithirwa bakiwa kinya ni bethiritwe bakithetera mantu jako kagita gakaraja indi gutonekana mtu guchumiria kendomba kwithirwa akibatetheria no kagitene gaka mbunge uju wa Ekuru Susan arombere kwithirwa agichumiria na gwita na mbere kubatetera bakirigaira mwurungu akabatethe bombe kwithirwa bagitethirwa mwandiki wetu Nteto kuma rutere ru Ndagara Waiguna ari na chotariria Rwari ruru rukonene na manto megi andishipuro iriro mungeni muchumbe mwekuraga kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindu akirikithia Igamba Ng'ombe kiombete kwithirwa gitwika ngazete ndi gutwikithwa andishipo area na kuwa mona kwithirwa gicigo mbunge kia Tharaka kiombire kwithirwa gigitwika ngazete ndi gutwika andishipo area na rimo bonka kibomba kwithirwa bakiwata marupurupu megi handship gintu kira gitumaga sifa savanti barabangi baromba transfer kumanya na gomo barabakurukagira guntuko. Thank you, Mr. Speaker. Sir. Igamba Ng'ombe sub-county in Tharaka Nithi County has been identified and classified as an ASAL area. So I'm asking, when will this sub-county be gazetted as an handship area so that the teachers and public servants in this area can start receiving the handship allowances? Then, Mr. Speaker, sir, Tharaka constituency was a long time ago gazetted as a handship area. Teachers have been receiving the handship allowances, but other civil servants are struggling. Most of them transferring out of Tharaka constituency and also Igamba Ng'ombe. Most of the schools are closing down because no teacher wants to be posted in that area. Most of them are transferring back to Tharaka and Kitui and other areas, other surrounding sub-county. Na Susan yombire kwethirwa kerekithire gintu gikiri Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi kwethirwa kerire na gutindika kugo kwina ng'anano kiri public servant bara bonde bombite kwethirwa bakiringika gintu giki. To promote fairness, equity and parity of treatment for employees in the public service, the government did constitute an interagency technical committee and have given the profile in the previous remarks to address the disparities in the designated hardship areas. Sifa savanti baga Tharaka Nithi muno gicigo mbunge kia Tharaka ibebumiretie na gukathiria twarĩrĩra mujumbe mwekuraga kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindu bakiuga bari na gwĩrĩgĩrĩro bagatetheka. Mbetagwo Festus Nyagaicho, Indio County Secretary of the Union of Kenya Civil Servants Tharaka Nithi County. Twina gikeno kingi nonto bwa mheshimiwa wetu Ngugi nonto bwa kwira rwari rwa kurombera civil servant handship allowance iratugeretie tugi mingi sana kuma 2009 itakomba kuonekana na itukwirigira ukurukira rwari rwa Ngugi rugatuma twane maciara. So on behalf ya aruti wira betu Tharaka Nithi itukuga inkatho mingi muno gwe Susan Ngugi nonto bwa gwitigiria gututhetera na nathi na mbere gututhetera mwankare tukona handship ya kinyamithania payslip cietu turamonire wenka aking'ang'ana na muchwanda uyu parliament no tuguko Tharaka ituturana tuba judiciary bagwataga handship itutaga na teachers wa TSC ibagwataga handship lakini all other handship civil servant including Minister of Education barabange bautaga education ngao na other crutch na tubabange bondo timu tugwataga handship na tweruta in the same environment no kuwa gutire na ugananu wa kisheria. So inkuga kinya kwegwe gwire no yaremire through parliamentary gwe anywhere ya kuwajirirwe mbunge yairwa kotini ikathetera tukagananwa kisheria wana tio kegwa tukenjwa ga benefit chanto barabange na kengo we na moraro wa gwira anto babange bakiutara tweko watwena moraro wa gwira tabarabange ni tukwirigira kagita konde tukamigwata na itugwitigiria manda mwetu watambaru civil servants ba Tharaka gabebaganire
na wena moyo mwega muno wa kurutira aruti wira akariba Tharaka wira yagirite na wendi bunene muno. Umageciga munge kya Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbita Ndagara Waiguna. Na ripoti yu ya Ndagara Waiguna ikomba kuthirwa kitunengera kanya kanini gakunda ruji kana gikombe kia ruji ukomba kuthirwa kumara kwa mitambone tukwethira tugichokera kagita katiguraja na ona twachokera tukomba kuthirwa tukumenyethia nimbi igwita na mbere bienine. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee?